Od plana za razgraničenje preko plana koji je propao, predsjednik Srbije je stigao do još jednog plana za Kosovo, a to je, kako je rekao, da se bar neko vreme po kosovskom pitanju pravi blesav. Sagovornici zaključuju da nije primjereno da šef države tera inat, kao i da je malo verovatno da će se najava politike pravimo se blesavi obistiniti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u petak je izložio sveži plan za Kosovo i Metohiju. Pošto se svi prave blesavi, prave se u Evropi, prave se u svetu, prave se Albanci blesavi, prave se svi ovdje blesavi, sad ću ja da se pravim blesav. To je izgleda politika koja najbolje prolazi, rekao je predsjednik Vučić. Ova izjava deluje kao teranje dečijeg inata, ocenjuje novinar Boško Jakšić, a predsjednik nije izabran da se pravi blesav na bilo koju temu, podsjeća on. Pravit će se blesav po pitanju Kosova, najavljuje šef države, bar na neko vreme, a biti blesav prema srpskom rečniku sinonima između ostalog znači biti sulud, šašav, udaren mokrom čarapom i tako dalje. Milina jedna. Kogod me pita sad bilo šta, ne znam, rekao je petak predsjednik Vučić. Jakšić s druge strane ocenjuje da bi, kada bi postojale političke jaslice, jedna ovakva izjava bila sasvim odgovarajuća. Izjava je emotivna, ali i iznuđena, tumači reči Aleksandra Vučića, karijerni diplomata Zoran Milivojević. To mi deluje kao reakcija na ponašanje pre svega zapadnih centara moći, koji očigledno tolerišu ponašanje Prištine i koji ne čine ama baš ništa odlučujuće za nastavak dijaloga. Kad to kažem, imam u vidu da nema praktičnih mera osim verbalnog zalaganja, recimo za skidanje taksi, za odustajanje od onih platformi na kojima Priština bazira svoju poziciju za budući dijalog i koja apsolutno podrazumijeva priznanje nezavisnosti Kosova kao početnu poziciju, navodi Milivojević. Ipak, politika pravimo se blesavi malo je verovatno u praksi, zaključuje sagovornik. Pre svega zbog Evropske unije i Amerike, tako da će kosovsko pitanje eventualno na kratku pauzu, jer ako ne pre, predsjednik države o Kosovu će govoriti 27. maja na posebnoj sjednici u Skupštini Srbije. Vidjet ćemo da li on išta sada može da kaže novo ili da onako tugaljivo prizna poraz svoje ideje za koju je mogao i unaprijed da zna da će biti poražena, kaže Boško Jakšić.